Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video Mede psihoze. U ovom videu gledamo Try Not to Laugh Challenge i kao što ime kaže pokušat ću da se ne nasmijem. Jer ja sam inače vrlo ovako ozbiljna osoba, stoga bit će mi jako teško da se nasmijem. Ali, ovo je bio sarkazam, ako se nasmijem izgubio sam. A ako se nasmijem, pobjedio sam. A ja volim pobjediti i ovo nije sarkazam. Ja volim pobjedu. Hajde da krenemo. Tu smo u videu, ali prije nego što počnemo video, želim bih nešto reći. Hajmo ovako da malo da prilagodimo pravila. Normalno ne bi smio nasmijati ni jednom, ali hajde da bude da imam pravo da se jednom nasmijem, drugi put ako se nasmijem da je challenge gotov da sam izgubio. No za svaki slučaj pogledat ćemo čitav video da bude content duži i zabavniji. Ovo pravilo za 2 smijanja sam zaključio da je možda bolje jer lako se nasmijem. I guess. No, nema veze. Hajde da započnemo. Yeah, it's rewind time. Ovo nije smijanje, to sam podrazumio kao smijanje. I'm gonna prank my dad. What do you got there? Oh, snack. Lijepa pucnja, dobra koincidencija. Stupid. Ovo mi je glupo, ovo mi uopće nije smiješno. From the Montague County Fair, Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? Ah! Svaka mu čast. I samo nastavi, a mor je iza njega. What would you do if there was a child right in front of you? Hey, kids. Ovo je malo lakše nego što sam mislio. Prelagano zapravo. Za sad. You are unattractive in the face region. You are your father's offspring because he is ugly as well. Dab. We had a lot of wind yesterday, but at least we didn't have a tornado. But it looks like there's a tornado out there right now. But don't worry, it's a good tornado. Are you ready, Larry? This is going to be delicious. This is a candy corn tornado. Yum, yum. Yeah, that was corny. His father delivers meat to that's amore. Sure, let's have dinner in a restaurant's kitchen. Maybe we can have dessert in the restroom. I think you're not understanding. Koliko je realno. Ladies and gentlemen, we got him.
fuck? A, kužim propeler onaj. Ventilator upaljen pa... A, ko da pleše. To be the best part I've ever seen. So it would seem. Kako ovo neko može biti smiješno, meni jasno. Travis, I was curious, speaking about pants here, how do you keep your pants up when you're performing? It's incredible. Belt. Oh. Neka djeca imaju poremećaje. I caught up with Chelsea and Michael, who were jogging by and were nice to just stop for a quick second. And I said, "What are you doing running?" And you're saying it was really good out? It's the perfect texture for running. Very low impact when it's dry snow, so your feet don't get wet. All right, thanks. We've seen a lot of people out here Sad će past running, 100%. sledding, just enjoying it. One Znao day, sam. oops, that can happen, unfortunately. Magic. Nope, neće se nasmijat. Nope. Dobar edit. To je reći mačkice. Sad ga jebo. I've noticed in watching some of the tapes on self-defense that a lot of guys like to show defense from awkward positions, say sitting in a chair, having your back turned, whatever. So what I'd like to do is demonstrate a technique which I call defense against a guy in a chair. Excuse me. Aj, cute gesto. Do I look? What would you do Pa malo. if there was a child right in front of you? Ovo je već bilo, ili? Aha. Hello, sir. Good news. The surgery was a complete success, and everything went amazing. We successfully did surgery on a grape. Kylie Jenner to the foyer. I have a little Kako je surprise samo for you. glupo. Oj, domišljata. Svašta. 鸦片呢就喺陽山飯店咪偷嘅，也俾門推出去。就看得到鴉片有一家要加嘅，不過到底會同到那片呢，我就一下就嚟吃過啦。Pseća sirena. Ali nisam se nasmio.
Koji mentalci, majko božja. The fuck? Ono pak nije smiješno. Pa, ovo je više kvalitetan sadržaj nego što je smiješan, tako da... Mislim da je bilo to za ovaj video, mislim... Onako je trajao dosta dugo. Ali eto, nisam se nasmio, pobjedio sam ovaj challenge bez jednog smijeha. Bilo je stvarno lagano. Ne znam koja bi se budala na ovo nasmijala, baš da imamo komentare. Pa, ne znam. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ja se nisam nasmijao, niti bi bilo smiješno. Sadržaj je bio kvalitetan donekle, neki dijelovi, a ovo ostalo bilo retardacija čista. Stoga pobjedili smo uspješno ovaj challenge, drugi dio će biti, kada ne znam, vjerojatno u roku 3-4 dana, ne znam, planiram ovih dana izbaciti koji PUBG kompilaciju kilova, stoga ne znam, ali uglavnom bit će Try Not To Laugh broj 2. Eto ljudi, nadam se da ste uživali, ja se nisam nasmijao, nadam se da ste se vi barem nasmijali, a šta je tu je, ako se niste, ja ne mogu to promijeniti. Hvala vam što ste bili sa mnom uz ovaj video i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!